Akashbani Imphal Thokchom Paugi Saktam Saktam Masida Raizagi Security Gi Mifam Justice D. Krishna Kumar Bu High Court of Manipur Gi Chief Justice Oina Wasak Lokhiba Leibaki Mapandagi Ain Kaine Saksilakuna Raizasi de Irang Sagali Basingi Matakta Sarkarna Akan Mathabak Lakutkani Haiba Mukhyamantri Gi Wapha Mapan Suba Amur Falcon Festival Amasung Pradhan Mantri Narendra Modi Gi Sama Tara Taruk Suba Pungningi Wa Man Ki Baat Raizasi Hosik Wariba Security Gi Pibam Gi Matangda Kanane Bagi Mipamama Imphal Gi Babu Parada Leiba New Secretariat South Block Ta Irainumita Pangthokhi Mipamaduga Marilena Paumi Singa Unabada Security Advisor Kuldip Singhai BSF, CRPF, Assam Rifles Masung, Manipur Police na Raizasi the Hosik Wariba Pibam Masi Lakshinaba Kano Honari Hana Security Ki Company Sama Marbudra Nipal Lady Basiki Matakta Nauna Company Marbudra Amagasu Ahin ba company Humbudra Amagasul Laglagani Security Forcing Asina Togoda Bathabaksing Laptop Loire Irang Tokan Mamapam Singda Security Forcing Asi Sai Toktuna Tamlagani Mahagna Hai Number of SOPs have been prepared for deployment of forces, for coordination, for functioning, for fringe area security, for national highway security, and for any other important point which is to be taken care of. So with this view, this meeting was held. We wanted to make you apprised of this and through you, the citizens of the Manipur, that police, administration, army, Assam Rifle, BSF, CRP is taking care of all kinds of problems. Madras High Court ki Senior Judge Justice D. Krishna Kumar High Court of Manipur ke Chief Justice Oina Irainumita Wasak Lokre Wasak Lobagi Thoram Imphal gi Raj Bhavan gi Darbar Hall da Pangthokhi Mahapu Raizapal Laxman Prasad Acharyana Thabak Paibagi Wasak Lokhi I, D. Krishna Kumar, having been appointed Chief Justice of the High Court of Manipur, having been appointed Chief Justice of the High Court of Manipur, do swear in the name of God to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And without fear or favor, affection or ill will, and that will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. I will uphold the Constitution and the laws. Thoramatu da Saruk Yaraduna Mukhyamantri Nong Thoman Biren Hai Mapal Leibaktagi Ain Kaine Sangsilaktuna Raizasi de Irang Sagali Basingi Matakta Thigatpagi Thabak Sathari Amasung Irang Sagali ba Yellow Minata Basing Leibak Asida Lehendana Bahonagani Mahagna Hai Sahi Sa Kayagi Mamangdagi Leminaraklaba Thadau Mar Paite Amadi Baifei Purup Singa Lenga Ka Yanada Bakari Sulaite Mapandagi Laglaga Lamdamasida Irang Sagali Basing Masak Kangdoktuna Makoigi Matakta Akan Mathabak Paiket Kani Mukhyamantri na hai Indigenous lady ba koi thado gi paite gi mar gi fai gi koi kana so ke so haiden khana basu lekte moi ga moi mapan de gi la ga side irang sagali bo khangbu du ni aduna koi who is enemy who is friend ase koi manipuri praja phone man koi identify to kan da koi action logo de aduna koi ji moi foreigner ni hai ba kambu gi matak koi central government su moi mar ka inquiry to ga thigat pa lai ma khata na so koi thigat hal laga moi bo foreign soil gi mi di Indian soil da wak to hondana koi kona Manipur da Mapan Suba Amur Falcon Festival Lising Kunmari, Tamenglongi Apollo Lampakta Sagol Senumita Pangthokhi. Tamenglong Forest Division na District Administration Tamenglong, Rain Forest Club Tamenglong Amasung, Wildlife Trust of India ga Kusam Naraga Pangthoki Bathormatuda, Raizagi Water Resources Mantri Awangbo Newmain Hai. Sarkar na Aikwai Gidamak Kari Torokani Haibagi Mahuta, Kunai Asigidamak Aikwai na Kari Toba Yabagi Haibu Wakalon da Tabak Tausi. Lamkoi usek makhalama oiriba Amur Falcon na maram oiduna Tamenglong Zilla asi miyamna masak khangba henkalagli khunja singna usek makhalasi harpi begi mahuta yokana bohona gadabani mahagna hai Tamenglong district forest preserve tausi
wildlife si hatanaba tausi haiba kanda manam kari leibigino haibase akoi munna ai akhang singdagi taraga o si warade si oibra adu warade khogi daily life akhoi ga chaminaba forest gi thora pu mayam singa akhoi di hingmenabadina akhoi ga dama kari to phom thop leigdra nadraga kari kana ga do su leibi ai haibase akoi fazana bhap tanaraga lamasi kanaba tausi Uchek hataba sasan hataba ka loinana. I would like to appeal our people to protect our natural forests. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साम तरा तरुक सुबह पुकनिंग की वा मन की बात आकाशवाणी की थोंगदा ngasi संदोखरे प्रधानमंत्री की पुकनिंग की वा असे की मतंगदा संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन की एडिटर खोगेंद्र खोमद्रामना असुमना फोंगदोकली Prime Minister हदकी साम तातरुक सुबह एपिसोड असिदा तोगान तोगान वाफम सिंग थमख्रबसु मपुंग ओइबदी लेबाक असिगी नाहरोल सिंगु अफब नाहरोल ओहेंदुना लेबाक असिगी डेवलपमेंट ता अचबु थौदांग लौनबगी वाफम अमदी एनवायरनमेंट की फिबम फगतहनबना मपुंग ओइखि NCC अमदी नाहा ओइबसिंगी मतंगदा पल्लादुना NCC ना महैरोइसिंगी पर्सनालिटी सकबता अचबु थौदांग लौइ हाइखि महैरोइसिंगु मपुंग फाबा मी ओहेन्नबा NCC ना अचबु थौदांग लौइ हाइ वाफम अमुकान थमलदुना मसिगी इरोइदना चावखटलाबा इंडिया अमो ओहेनबदा नाहरोसिंगी एनर्जी हिथोइ सिंथोइबा अमदी कमिटमेंट मथौ ताइ हाइबा वाफम प्राइम मिनिस्टर ना पनखि स्वामी विवेकानंदगी 1.2 वपक कोमोन थौरमगा मरि लेनना लाक्लिबा चही 2025 की जनवरी 11 अमसुंग 12 ता भारत मंडपमदा पंगथोकदबा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की वाफम प्राइम मिनिस्टर मागी पुंग वारोदा पनखि नाहरोल सिंगबु हेना लेबाक थबक थरोम सिंगदा योहमनगी मथौ ताइ हाइबसी लेबाक असिगी अखंग अहि सिंगना हानदगी फोंदोंगदुना लाकपनी मसिगी इरोइदना लेबाक असिगी नाहरोल सिंग हेना सरुक याहनबा हानदगी तोगान तोगान थबक थरोम सिंगसु अदमक लखनदुना लाखिबनी टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन अमदी डिजिटल वर्ल्ड मतंगदा अहल सिंगबु हुंदोकलंबा यारोइदबनिना नाहरोल सिंगना अराइबा मवंग थबक सिंग लखली अमदी अहल सिंगबु असुगुंबा डिजिटल वर्ल्ड की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की मतंगदा खंगली हाइना प्राइम मिनिस्टर नाहरोल सिंगबु पुनिंग थोगतखि पेंशन प्रोसेस पु स्ट्रीमलाइन तौरिबा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वाफम प्राइम मिनिस्टर ना खनना पनखि हौजिकी मतमदम याना मपुंगना नाहरिबसना मोबाइल फोन कंप्यूटर नत्रगा टीवी ओरबसु स्क्रीन टाइम का हना लौदुना फतब फियमसिंग लाक्लिबा असिगी मतंगदसु प्राइम मिनिस्टर ना पनखि चेन्नईदा प्रकृत अरिबागम लाइब्रेरी हाइना खंगनबा अदुगुंबा थबक थौंग अमा पाइखलिबा सिना यामना कानबा क्या प्रोग्राम हाइना प्राइम मिनिस्टर ना फोंदोखि मसिना स्क्रीन टाइम हेना लौदुना सुकनिंगाई ओइबा थबक थौंगसिंदगी लैथोक हलगा क्रिएटिविटी रोमदा बाय ओनसिनबदा यामना नुंगाय फोंदोखि महाना असुम थबकसिंग लोखलकबु प्राइम मिनिस्टर थागतबा फोंदोखि तसेंगनामक्सु हौजिकी मतम असिदा पिकलिबा आंगांसिंदगी होना मोबाइल फोन दा लाइसु खिदुना अहिंग नुंथिल नाइदना स्क्रीन दा दमक माय ओनसिनदुना लेखिबदगी मिचोकबगी चांग यामना वांगलबनी खंग अहिसिंगनासु सिगुम फियम असे सुम चथरबदी नहा ओइबसिंगी मिचोकबगी चांग असे का हेना वांखलकनी हाइदुना अकिबा फोंदोकना हो लेखरबनी मदुदा नतना मोबाइल फोन दा लाइसु खिदुना स्कूल काबदा मोबाइल फोन पीदे हाइदुना सुसाइड तौदुना सिकेबी थोदोक पावबा लेबा असिदा लैरबनी मरम अदुना स्क्रीन टाइम दगी माइ लेथोगा अतोपा क्रिएटिविटी दा माइ ओनसिनबदा प्राइम मिनिस्टर ना पुनिंग थोगतखिबनी इन्वायरनमेंट कसु यामना मरी लेनबा वाफम प्राइम मिनिस्टर ना पल्लदुना इमागी मिंगदा उपाल अमा कैंपेन हौजिकती माइ पाले था मंगा की मनुंगदा उपाल क्रोर चामा थाबा ngamle हेना प्राइम मिनिस्टर नुंगाय फोंदोखि इन्वायरनमेंट की सु फहनबा ममा मसाग लेनबा मरी सु हेना मसक थोन कैंपेन असे हौजिकती मालेमगी वाफम ओरले हाइना सु नुंगाय फोंदोखि नहा ओरिबसिंगबु लु नानहनबगी थबकता माइ ओनसिनदुना कानपुर प्रोग्रेस ग्रुप ना लु नानबा अमदी एनवायरनमेंट की पॉपुलेशन को प्राइम मिनिस्टर थगद फोंदोखि याम समना नमाजिंग निमित्त प्राइम मिनिस्टर ना थमखिबा महाकी पुकनिंग वारोगी चाम त्राथ सुबा एपिसोड नाहरोल सिंगबु हेना फबा मी ओहनबग लोइनना बुलेबा असि सगतपदा चौबो थौदांग लोहनिंबगी वफम थंबदा नतना लु नानबा अमदी एनवायरनमेंट अफबा फिवमदा लेहनबा होनबदा अमदी चकत भारत अमा ओहनबा होनबदा नाहरोल सिंगा अपुंगबा थौदांग लौरसी हाइबा वफम थमखि मतंग असिदा आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबुन पुथोकपा सेयोल की पाउ की सक्तम लोइजरे खोमजिन बमुसुंग पुथोकपा थोकसोम जोगेंद्रजीत लिजखिबा माइबम दिजमनी।